Zviri sei? Zviri sei izvi? Ivi nokusei? Yeah. Zviri sei? Kazi wena ngi-understand. Urayithi kana? Ndaita sei? Hayi ngixonjela indaba yakho namhlanje uthi urayithi kanti kunento eshodayo ngawe. Kundaita sei kune baby? So wena ngitshela ukuthi every day usutshona la. Last time ngakuxotsha la. Ngakuxotsha ngasiliki. Wangandidzinga kabadzini. Usuphendule futhi uzotshontshiwa. Ngicobuzza i-problem ukuthi ngicancel. Andina data ndogara ndichikuudza baby nditengero data. Ungangitshela ukuthi awula data. Smartphone sichiphile $5 kasango $5 again. Andina ndakakuudza baby nditengere data andina data. So manje ngicobuzza uyesikaba la. Ndaya makuseni kanti ndaida kuzama ndikufonera ne-video call. Yeah, video. So ngifuna video call mina ungikhaya usebenzisa i-Wi-Fi ngikhaya. Uzandikuda Sleepy very understand. Kunento eshodayo vele lapha ekhanda yakho la. Uzandikuda andina data. Awuna data. Inkinga amthola data. So wena esikhomeni sakho lesi akula ngithi $5. Yeah? Awuna. Kazi ngenza kuyala. Wena Sibini, wena ngenza kuyala. Ngiyakutshela ngicela usuke. Usufuna ngitshela abadala endlini. Uthi lo muntu otshontshe i-Wi-Fi sihambise ku-office. Chimina nikupezisa kudownload. Upezisa ngicela indlela nje. Da ungodownload Moto Combat. Moto Combat kwini? Ngicela Alright, undisiro kana ma minutes.